wengikhulula umoya wami Angibingelele babukeli lo nibingelelayo udokotela uMngwabo uyahlehla namhlanje njengoba kumsombuluko ngihleli nami ngiphumule ngisekhaya ngihleli nabantwana ngifuna ukuntshela babukeli ukuthi amandla omngodi asekhona asatholakala asenza yonke into oyifunayo njengoba ngangishilo phela nabafowethu laba hayi benza elikhulu olubukwayo asenza kahle ngendlela izimanga futhi ayavikelana amandla omngodi atholakala angishayele phela ungilandele phela u-odo 073 219 664 okugcina nimbathe phela kuyabanda babukele emakhaya bese ngithi-ke kulabo enganginabo ngomhla ka-3 kuJuni abavele basenda imessage ngethi hi 0306 ngizobe sengibaphendula ukhuluma nami usise niphile nje nonke emakhaya nimbathe phela kuyabanda.